Sithembile Sithembe wena igama lakho Sithembe wena Nkosi Sithembe wena Sithembe wena Baba sithembe wena Sithembe wena Jesu Sithembe wena Sithembe wena Awusithembe wena Igama lakho Igama Baningi labathe kwathi kwakho Baningi labathembe kufutha kwakho Sina sithembe ligama la Jesu Linemandla lona lelo gama Baningi labathembe tinyanga ta Baningi labathembe kwathi kwakho Sina sithembe ligama la Jesu Linemandla lona lelo gama Sithembile thina Sithembile Sithembe wena Baba Igama lakho Jesu Igama lakho Sithembe lona Nkosi Sithembe lona Sithembe igama la Jesu Lelo gama Lelithi Jesu Igama lakho Sithembile Sithembe wena Baba sithembe lona Baba sithembe lona Igama Sithembe lona Baba sithembe lona Sithembe lona Sithembe lona igama la Jesu Ligama la Jesu Linemandla lona Ligama la Jesu liyaphilisa lona Liyanakekela Baba Sithembile Kwaphinze kwaba ngilo lisondo saphinde sahlangana kulolu hlelo la sisho khona lo kungiko ngokuphi eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho ngisazela ithuba kwavusela onke eMaswati lahleta lethamele lihlelo lo kungiko ngokuphi ngibavusele kahoho kamanzini eshiselweni naselibonjeni awungakhohlwa kokuvuselana na uhledu lethamele lihlelo lo kungiko ngokuphi mukelo wami inkosi yami ndawucala ngako kubakhumbuta lesithathu siyahlangana lapha eLutzelutze awusesambe sabuye entsabeni sisemthandazweni siyaqala bazene ngalesithathu 9 ekseni kube ngithola ufa emini mhlawumbe umbukelo wami ngangishayela kumlayela nangabe uselutzelutze ubheka ngakuphi umbukelo wami siyambonga ke uNkulunkulu sami isibongo ngwakancongwane sinemfundisi inceke yaNkulunkulu le namhla Jehova wendile umusa waba semkhathisini wethu
bengethembisile bazane ngiyakholwa iviki lamabili latako sitawuba naso sikhatsi la khona ngangicelile mfundisi Shongwe awuyamvusela mfundisi Shongwe mfundisi Matsenjwa mfundisi Kunene awungiyakholwa baphilile bahleti balethamele lihlelo ungagohlwa kuvusela nemfundisi Gininza ngiyakholwa na uhledu lethamele lihlelo lo kungiko ngumfundisi vusela babutethule ungibani wakabani uhlala kuphi sichubeka nelihlelo. Ngiyabonga mfundisi, ngicela kuthatha leli thuba ngimbingelele umlaleli ekhaya kaninawe mfundisi wami, ngicela ukuvusela egameni lika Jesu lokuvusela ngidlamini loshumayela lapha na indzaweni yaseNgaba. Okay, Amen. la iNgaba ngakuphi mfundisi? La Ngaba sikuna indlela nawe yabathi kusemshini wenkosazana. Okay, awufike emshini wenkosazana ungakacala wathola sibusiso bese ebandleni soyendlula. Ake ngivusele lapha endasi kuMatsapha awungembusela France mcinisele Mhlungu awungiyakholwa uhledu lethamele lihlelo lo kungiko ngumfundisi akusithi lo sonke lesiyadiko iNgaba thina sonke nomgoqo lobheke speak. Mfundisi wami nawe eNgaba kunenzawo labathi kwasidemane khona. Okay, nema waiting rooms lapho ungakefiki kule primary labathi Forbes primary. Forbes ngiyabona. Yes, le stage leso silapho before ufike kule primary, so uyenyuka ke ngaloyo mgwaco lo lapho uhamba straight noma kanjani ngeke ulahleke. Yawufika khona. Uyangena khona. Mfundisi siyambonga kunakubo bonke bazala bahleti balwethamele lihlelo lo kungiko ngumfundisi kunenza bababele ngicela ke sisukele la baye bathi bantu insinza bechat. Mhlambe mfundisi ngathi ngitawucela bokucala sisakhuluma le concern lenginayo. Bese kwesibili asikwendele ithine asikwendele umtimba waKristu. Ikakhulukati singasuki evini lakhe simakade. Ngetulu kwaloko ke mfundisi imibono seyingavela seyingaba khona lebakhona. Kepha nje ikakhulukati akasisite Jehova singakhweshi futhi singabaleki evini laNkulunkulu. Mhlambe mfundisi ezibe sikhuluma babe uNkulunkulu uvela kuMoses na welusile ufike uthi bantu bami bacilatile Faro hamba umtshela bakhulule nango Moses uyaqhubeka uyakwenda ngekuthunywa nguye uNkulunkulu kufika isikhathi la Moses uyendlula khona emhlabeni yena uNkulunkulu uvusa Joshua uyahamba kufika isikhathi nala khona Joshua uyendlula naye. Lisike iBhayibheli kusala ema-elders lawa lebekasebenza nayo Joshua emva kwalama elders kwagileka tika lithi iBhayibheli kwase kuvuka ke situkulwana lesingati lutho ngale msebenzi yakhe simakatsi desingamati nana uNkulunkulu. Mfundisi angadi babe kunento lenaka kakhulu kunento lengasikahle bandleni. Yeah. Kungaba ngilamabandla lamadzala kungaba ngilamabandla lamasha but there is something lengasikahle. Akusabonakali lala kuyiwa khona. Kwangazuthi Kristu asisambeki enzaweni yakhe. Sengitanami nje ngimwakhuluma wathi but kuthi le live lithini by that time akusasiyo into lesinakako. Lisike iBhayibheli nakuvuka lama elders wonke umuntu wenda njengokuthanza kwakhe. Yeah. Yilise lithi iBhayibheli kwakungana nkosi and Israel bekatendela la kuthanzako. Angedulu kwaloko mfundisi ngiyabuka thena ba. Ngibani lonto awuphinza lele foundation lebeyileyo uNkulunkulu ngabo Moses ngabo Joshua because nawubuka abasekho manje labo bantu labo. Mfundisi asisukele baba. Ngiyabonga mfundisi naye umlaleli ekhaya. Insumane yenzaba mfundisi. Lengeke sihlahlele nje namhla bese sithi vele sihambe kahle sayishanga itingoni takhona. Kodwa nje ngiyayicala kulolo kushoko umfundisi ukuthi
ngeke sithi bobani ngoba sikhona thina nawe lokunye lesikuhlalela lihlelweni ngiko lokuthi kule generation sitoconzisa dona le tinto sibekele lokho uNkulunkulu ingakho sithi lokungiko ngokulongasiko haleluya exactly mfundisi lo lokukhuluma komfundisi ngilolo kungiko manje kuhambe kwangena lo lokungesiko ngoba ubekise ngenzaba yaMoses ukuthi Moses wahamba wafa wakhuluma uNkulunkulu wasukuma uNkulunkulu wathi Joshua inceke yaMoses sewuhambile Moses bengisebenza naye aphethe induku ngoba kunento leyacabanisa Moses naNkulunkulu inzaba yenduku Moses abesabambelele kuyo kanti uNkulunkulu wethu asimcreme nashaya lidwala lokucala abetshela ukuthi akalishaye vele kanye nakhona walisebenzisa kabi washaya kabili kwesibili uNkulunkulu wathi akakhulume naleli dwala wakhubeka washaya kanti kuthiwa uNkulunkulu wathi ke uNkulunkulu Moses lapha ke bengu-introduce kulenye i-dimension wangayibamba sesehlukene thina nawo awusena ufika la bengithembisa ukuthi awufika khona behlukaniswa yini Levi nenduku ngoba lokuthi athi uNkulunkulu akakhulume abe introduce kweLevi ngokuJoshua athi kuJoshua asisena usebenza ngenduku Joshua thina na Moses sicatshaniswe ngiyo le nduku ngokuphela Moses angazange angcwatshe ama-Israelites ngoba bekutawubangwa nalenduku bekutawubangwa nalenduku manje kwabita ukuthi uNkulunkulu athi ingcwabele Moses kuze lenduku ishabalale ingadiwa ukuthi naye yashonaphi njengaMoses so uthi ke uNkulunkulu nasakhulunywa nakhuluma naJoshua uthi lenqwathi yemithetho ayingesuki emlonyeni wakho utawuzindla ngayo busuku nemini khona ke uyawuphumelela that's Joshua 1:8 yes kukhona iconstitution mfundisi lesiniketwe yona kusho into wena ukuthi Moses wafa angakathathi Joshua uthatha ngoba sekufe Moses naye Joshua utawuze afe bathi ke kukhona la lebandla lifikela lahla khona nakule ngushoko kule ncwadi yemithetho ngoba thina sinawo umthetho mfundisi lesiniketwe wona igovernment yasezulwini ngiko nje leminye imithetho lelapho awukhanza ukuthi ihambisha isane nabohulumende bemhlaba ngoba thina ayizayo uthena ibuka lento wathi and his government shall be upon his shoulders ngoba sibembuzo thina sibahulumende wasendle ekhaya ezulwini ngeke ngakhuluma ngenye ilanga nje la people and places ngakhuluma ngenzaba yokuba yicolony sacolonize aluzulu sacolonize aluzulu lolwimi lwelizulu lelizulu lwelwimi lokumbatha kwelizulu exactly mfundisi yalo sikufundiswako kwelizulu yes manje le constitution lena ke ngoba encwadzini yebahluleli lezithi ma judges uNkulunkulu ukhona into abeyikhulumile nesive sakhe ukuthi nasifika lapha eKenani sibode iqosha tonke letivi yasiyonakala ke le nabafika lapha nabangadiqosha letive bahlala nato kanzi titawuba influence yabona kuyingodi mfundisi ngokuthi sente into yethu lesicabangako kani uNkulunkulu sitshelile sivile one of into letinhle mfundisi ngaNkulunkulu yathi kude la shiye silenga khona sitshele konke kude mfundisi uthi ningabakhipi abamanyeva bakhona mfundisi baphila lo sikhuluma nyalo libandla liheading lilimele libandla lilinyatwe ngibo ngoba sikabakhiphi sikabakhiphi sifune kuba befriend lokuba befriend ke ngiko ke lokwenda nyalo ukuthi ungathi libandla liyopha ayibeka kahle mfundisi ba-accommodate keep order exactly ukhokha iorder uNkulunkulu sayeqa ngetulu kunema consequences ke kuyeqa ngetulu iorder yaNkulunkulu angikhohlwa nje mfundisi ngangafundza livesi la ngithusa mani but ngase Jehova bekade yes uthumela Sawula uthi Amalek wahlasela sive sami ngemuva ke Exodus 19 uthi ngathi kuMoses akabhale phansi ethi ngidabahambela usinyalo mfundisi uthi uqubulala umntwana uswanele omunye baba uswanele it was a command yaJehova because he knew mfundisi asichube baba he knew mfundisi
indzaba yelibandla mfundisi ngoba ngicabanga ukuthi ngongithi asinawu khona kuyihlahlela kahle langeni nje la namhla kodwa utayibamba umlaleli ekhaya naye bese uyadifunzela futhi emavesi lendzaba yethu thina emfundisi naNcongwane la studio nemlalela kangife ekhaya thina lo sihleli la asika appointwa ngumuntu no asika appointwa ngumuntu nawu uyifunza kahle ku Philippians 4 verse 11 kukhona lokushiwo ngPaul uthi nguye lo wenda labanye nguye bani Christ lo wenda labanye bapostoli lo wenda labanye baprofeti bavangeli bafundzisi belusi nguye manje uyabona nakuthiwa nguye mfundisi bafundisi ke bayilahlela kuthenini sibese thine sesifuna kwendiwa abantu sasuka kulesandla lelesendile yase kuyaqala ke lento yethu seyiyaqala iyacracka yaveta ke lama cracks nyalo lalukhuni kwalungisa lo icrack mfundisi kodwa lo waba smart enough kubona akusasiko lo mfundisi noma sibonile ngokuthi akusasiko sekuhambela ichi kakhulu akusesilula kukusuka uyabona kufana nekushumayela mfundisi letindzawo uNkulunkulu labekela amabandla kunema strongholds akhona lamanye stubborn angeke amanasuke khona ligiya lekufuna nil engage lokhu kuze kusuke lokhu kufuna kube ngithi lesisukuma kosime kuposition yethu uNkulunkulu will favor us sibe mu ngeke ahlale uNkulunkulu asibukelele dase sibuyele endzaweni yethu ngoba uNkulunkulu uyasukuma nabiyele endzaweni yethu nasuka endzaweni yenu uyakhwesha yabona nje le misindo lekhona mfundisi is a sign ukuthi God is no more there akabi khona uNkulunkulu la kunemsindo khona and kufuna kusihluphe nasibaholi laba genuine labevako kuNkulunkulu ukuthi kodwa singawuyekela nje lo msindo sihambe ungathi konke kulungile ngoba kukhona la kufuna sibuyele khona sibuyele kuye siyobuda Nkosi siyilahle kuphi bese lokuhle mfundisi ngilokuthi siyabona la ilahleke khona la sibona konke sishelele khona uthi uNkulunkulu mina ngeke ngikubulale ukuthi ushelele buya kimi silungise mfundisi ngikhumbula Ezekiel ubona lifu liyaphakama liyasuka la ethempelini liyaphakama lenza buyangithusa manje le ngamanga ngoba phela kusuka kwelifu kuhamba kwebukhona ba kuhamba kwepresence yaNkulunkulu and uyambida uNkulunkulu uyamtshela ukuthi why ayishiya lenzawo the churches are there but umnikati welibandla kasekho lokunye mfundisi siyayikhuluma nje sihle ngathi sifuna ukuthi si-accommodate everyone ngoba libandla laNkulunkulu nangabe kulibandla mbamba laNkulunkulu liyaphenduka ngiko lapha ku Chronicles kulo chapter 7 nama second Chronicles uNkulunkulu ukubeke baleni ngokuthi vele nasibantu bakhe kutawende kasona as long as siphila la kukhona into lefika isidukise ngoba lokuphila la kusho ukuthi sidawona ngoba umuva ngalendlela la khuluma ngayo uNkulunkulu uthi uma abantu bami babidwa ngegama lami bayawuphenduka ekoneni kwa uthi mina uNkulunkulu ngiyawusukuma ngeke ngibabukelele ngiyawusirelease sibusiso noma ngabe beyivalekile imvula noma ngabe lifu bese lisukile kodwa nabasukumile nyalo bathatha iposition yabo kufuna kusukume bona eveni nakunetindo letingalungi kahle kufuna kusukume labangcwele basukuma baya kuNkulunkulu bema position yabo ngoba lo mbhalo uthi na umoya wembusi univukela ningayishinza wena yatiwa lento uthi awuvuka umoya wembusi uvukile kumoya wembusi bakufundisa lokunye sikumukele sikumukele ngoba kulesinye isikhathi siye ngepressure yanangi lekufuna simnqobe ongemalanga saya ngale pressure yakhe sase siyademukela letinto kani asibone ukuthi sesidimuka the power ngoba uNkulunkulu abesinike amandla thina ukuthi will have dominion kude lokutawuma endleleni but lokusuka kuposition yakhe nema consequences ukuthi noma le dominion ngayikhona asinayo inuka ngoba sina inkinga sesisuke kule position kukhona la kufuna sime khona kuze sik experience lo kuva kahle mfundisi
Bazalwane sikulolu hlelo la sisho khona lo kungiko ngokuphi 76043065 umbukelo uyangithumelela iSMS mbonisa sichubeka nayo inzaba ngibona la ipartner ile ngiyithandzako kulo chronic uzeyigcizelela ukuthi bantu bami hayi ukuthi bangcwele bonini uthi bakubenda njani nabaphenduka batitho bangibide mina eNkulunkulu yeah ndawuva ngihlale ngingefa ndawuva yeah uyathi uNkulunkulu weva nalapha kuma Israelites nase abuyela ambida weva uNkulunkulu wasukuma athi hayi nase ningibidile ke senisibonile siphambuko senu akakubulali uNkulunkulu lokubona lesiphambeko waze wakubona ukuthi hayi sengonile ngibuyele kubabe wethembekile mfundisi ngidakubekisela umnyaka oqala nje kunenzaba lesontweni nangikhuluma yayingikhalisa ngidibuta umbuto ngiyasi vele ngende kahle in all these years because nasingafundzisi umfundisi ngensinziso singafundzisi ngokubuya kwaJesu alisilo la Jehova lelo bandla lelo nasingafundzisi ngensinziso singafundzisi ngekubuya kwaJesu ngiyamthanda umfundisi ngoba nawukhuluma ngensinziso insinziso ihamba nerepentance that's the message lesinikwa uJehova ukuthi asiphenduke lesonile exactly mfundisi bantu labaya esihogweni abaya esihogweni ngoba bende sono baya esihogweni ngoba bale kuphenduka esonweni sabo uNkulunkulu ngeke asibulalele ukuthi kwentekile wawela asiphile esonweni angive kahle umbulelo but lapha kuthiwa la kuphenduka abantu baNkulunkulu ngoba lokunye lesiphenduka ke uyakhumbula ukuthi lapha emacilongweni 98 kukhona umhlabelelo uthi yonke imicabango efika enhlizweni ayibuswe ngumoya kaNkulunkulu manje nayike lenkinga mfundisi sisinzisiwe geleke we speak in tongues we do the but yafika imicabango lemibe enhlizweni umehluko ukuthi mina lengikholwako ibuswa ngumoya waNkulunkulu ngeke ngikwende lokubi lokufika enhlizweni manje lenzaba yekuphenduka ke ithi angiphenduka ngoba kuyenteka kulesinye isikhathi uMkristu awele ebubini ngoba uentertain lendo emcabangweni angeke nje usuku ukhanzise wonile but uentertainile sekona lokuthi uentertain lokubi emcabanga kuthi wavumela moya waNkulunkulu to lead you so it's important ukuthi nasikhuluma ngalenzaba le ukuthi libandla la ngayishumayela irepentance la ngayishumayela insinziso la ngayishumayela inzabe kubuya kwaJesu awungayithinzi leyo mfundisi le kubuya kwaJesu isemva kakhulu si establishile la mhlabeni labanye bafundisi bangakutshela hayi sisetha ukuphila la mhlabeni why because we don't understand the season lesikiyo nya le season le if we are true men of God funa ngasiyakhona kuyidefine ukuthi sikuphi kuyo yonke lemsindo lekhona ebandleni lethe to distracta libandla kuko konke lokwentekako lesikubonako enda nakuwo umkhiwa lesithi ngiIsrael letinto lesitibona kufuna ukuthi nangabe you are true called men of God you can define ngokuthi yini leyendeka mfundisi wayibeka babe njengoba sixoxile singangena hayi mfundisi no and ezusho nawunaka nje ngiyakhumbula ngengaya lengesheya ngangiyofundza eAmerican yathi nasihlala siba lomlando kunesondo la kabakhona overseas lamakhulu uNkulunkulu wavuse emadodza and a great exploit afa lamadoda athi angafa namhle umangale sova bathi disco leya yini leya yes what happened yemfundisi what happened lo ngathi ukubonele kuyeda hayi lokuthi kuyeda already kula now emfundisi ngakubekisela buka kulamalanga kugqoka kwethu nasiye esontweni buka kulamalanga kutiphatha kwethu sine sithi sibantwana baNkulunkulu ngiyabekisa nje kube mfundisi ungakhanza ukuthi wengiboshiwe ngiboshelwe ukuganga ngebe imali ngingumzalwane ifraud case nangabe lokakholwa akuva kukhona inomehluko kubuye nelehedem nemlotho yakholwa the evil lekufanele ngabe ngithi lesiyekhuka ilanga eqhathi namhla sebakhomba singeke phela uNkulunkulu nenda 1 2 3 lena mfundisi ayidzingi ukuthi siyekhude lena uNkulunkulu uyadikhudela nangabasana nangabe nje libandla lime kuposition yalo uNkulunkulu uyadikhudela akudzingi ukuthi uhlupheke kakhulu wena ungakakhuti lilunga lakho kukhona uNkulunkulu latawukwenda kulukhulu lelunga wena bese ushicilela nje ngisho njani mfundisi ngisho ngekuthi kunengubo mfundisi lesiyikhumulile
lesiniketwe yona ekhaya eSolweni sayikhumula yakhunyulwa ngithi asikaphunyulwa ngisathana no sikakhulunywa ngisathana ikhunyulwe ngithi sangabona ema motives ethu sangabona ukuthi phela nyalo sesiyalahleka nyalo kukhona la sekusiyisa khona lele sikwendako ikhunyulwe ngithi lengubo lena siyigqokile uyakhumbula ukuthi ku New Testament kuma Acts wakwehlulela uNkulunkulu nababebeda neFruit babona abazalwane banikela bajabula kakhulu bathi nathi siyahamba siyothengisa ngeliplaza bathengisa nababuya beta batoye ngalibandla kanzi it's more than kuye ngalibandla uqale emanga kumoya longcwele manje lokubanga ukuthi kube netinyoka letingaka ebandleni lesinye isikhathi iqale ngisho lapha etule enhloko mfundisi ibangwa ukuthi kukhona ingubo lekhunyu awudlale ebandleni lelembethe moya ongcwele awudlali ngiko na Deacon Thomo uyasukuma abuya kuyondawo leyo fraud athi wena ungathi uphakamisa uNkulunkulu angeke ukwende lokho ebandleni elibuswa ngomoya ongcwele nakubusa moya ongcwele the moment uthi uzama lokho utibulala wena uthatha lejubako leyekufela namhla lamasondo akasasi alona lesi emfundisi thina nawe kude lesimfele kude thina nawe lesimfele munye lofele bantu munye manje lamasondo lokubanga ngiko lokwente kwangena yonke into it's a judgment from lesimkhonda yamfundisi asengibekise nganako ngike ndakubeka nje kaphisha nababukeli batakunabo besibini isikhathi bo 37 years back 40 years back ingceke uNkulunkulu tahlala phansi bathi lokho akafanele kungena endlini yenkosi lokho akathokoti ngako Jehova akathokoti kwalwasha vele nyalo kulandwa ngilaba sepulpit bakubisa ngekhathi emfundisi kukhona ingubo thine nawe le nasime epulpit kufuna sembathe yona asiyembathi nasime epulpit kuphela sihamba lapha emall sahamba sikhuphuka debhisi siyawungena ka channel S singena simbethe yona lenkinga lebekhona ngoba kufuna sikhumbule ukuthi Sathane usmart Sathane noma singacabanga ukuthi ulibele Sathane usmart ngoba kube nebantu lababonako ukuthi olabo usenjendwa kanje base bathatha an opportunity ukuthi bangene uyabona lengikhulume ngako mfundisi kulo Philippians noma Ephesians la kukhulu ukuthi nguye lo wenda labanye kupossible ukuthi ube khona la kulele sekushoko bapostoli baprofeti bavangeli bafundzisi kanye nebelusi ube khona ngekwe position but hayi ngekwe function it is possible ukuthi ube khona kuloko ngoba thine sesisebenzise emehlo ethu kanikhumbula na ubuyela lapha kusamele kuthiwa uNkulunkulu akabuki njengemuntu ngilelo liso lesilidingako kungabuki njengemuntu manje ke lento lebese iyendeka ngilokuthi tikhona leti hambe tacabanga ukuthi nalokuye eBible school setingaba bafundisi setingaphinze divete nalokunye nyalo kukhona abantu lesebesabako kodwa sithi siyabashumayela sebesaba either ngeke education yabo we cannot rebuke them because noma ngekwelikhiki labo ukuthi unemali lomuntu ngidla kuye you can't that is a sign ukuthi i-calling yakho seyilimele yeah it's a sign ukuthi i-calling yakho seyilimele mfundisi ngoba nasembethe la lo lihle namhla ngithitela ngikhuluma ebandleni mfundisi ngathi lihle lelijazi lasekwaLuseni University lapha lihle lelijazi lase Texas lihle lelijazi lase Cape Town University but kukhona thine lekufuna silikhumbule kahle endamajazi semanengi namhla manengi lamajazi namhla sesinako konke everyone is running to dokotela everyone is running to but sishiye lolo ngiyena mbamba because khumule lejazi sifuna ukugqokiswa abantu singakagqokiswa ngomuntu akasenda sehluke simshini lona senda sehluke uthi Moses kuNkulunkulu nangabungeke uhambe nathi but yini le tawusenda sehluke nasungekho Jesus uthi singafanele sihlale lento loyikhulumile ke mfundisi ukuthi kwasuka lelifu
usuka ipresence yaNkulunkulu thina we are to cry to God day and night uthi ngihambe nepresence yaNkulunkulu singosibuyisela lenkubo bisela Nkosi ngiyabona lokuthi ngilahlekele uDavid ucabanga ukuthi umfundisi wamani wakhuluma ukuthi ungangimuka konke Nkosi kodwa ungangemuki moya wakho ngimuke konke kodwa nje moya wakho ungangemuki wakubona lobumcoka that's the Old Testament manje ngeke kusho ukuthi moya bengekho abekhona bakhona labamnambitha beva mnanzi eTestament lenzayo eTestament lenza exploits ngoba moya nawo ngamoya ngamoya mfundisi yangikhalisa kunento elahlekile manje ebandleni sicoca nje mfundisi siyayisibuke kunana impilo ekhona kaIsrayeli neTanyahu yes ekumkhanza afunze emaphepha labhekele ecela umthatha liBhayibheli Israel uthi constitution emhlabeni wonke mfundisi Israel law day constitution bonke banema constitution onke mave anema constitution yakhe leave ngiko nakhuluma prime minister wakhona urefera ezwini ukuthi labanye ke labaphethele agenda yaSathane le kuboyu enemihlanganweni bagcine sebamrebuke ngoba bayifuni le constitution le constitution lena ayifuna phela constitution lena la sikhona khona mfundisi senkingeni lenje kathi yaqalwa ingafuna nathi khanza nje kude loyifuna but now ngathi uyayitracer lalaba bayiphethe le constitution lapho kuthiwa kwahlala phasi liqoqo labahlola ukuthi labantu baba nemandla kangaka bawathatha babathe babafuna kule ntangala mfundweni bangatholakala kodwa umusilabantu abakafunzi nekufunza laba yini kuthiwa iconclusion yase ithi bebahamba na Jesu that's the conclusion bebahamba na Jesu ngiyo ke lento lesilahlekele thina kuhamba na sigcina ngekuyihlabela hamba ke no Jesu but kude simshiyele emuva mfundisi ngiyavama ukukhuluma nebantu abamesontweni praise team nayihlabele nje kahle sabusiseka ube bathi hey uNkulunkulu wehlile ngithi praise the Lord but kunembuto wehlile but why our lives are not transformed ngeke ehlashiye sinjalo something is wrong ngilokunye mfundisi lekufuna silungise ebandleni lokhu kwaNkulunkulu lo wehlile ngoba yebo siyakhumbula kuOld Testament ukuthi moya abenesikhathi abehamba ngaso aphinze ehle amsebenzise loyo muntu kuleso sikhashana emva kwaloko aphinza ahambe moya ekuthola better for that special assignment but the difference thing with le generation lesikiyo nyalo ngilokuthi moya uhlala nathi ngiko nje nasemithandazweni yethu bolalela mfundisi uzubona ukuthi kukhona lesengaka understand siyathandaza yehla ke moya ongcwele wehla uhlala kithi uhlala kithi silala naye sivuka naye sihamba naye konke sikwenda naye asithi ngikuthandaza ukuthi lo lokwenda kokuthi sithi yehla ngilokuthi thine Sathane usibisele emuva ekuthi asingene si performe sithi singacedza kuperforma simshiye lapho nawe uya emsebenzini ngeke umbone nawe uya ekhaya ngeke uzumbone nabo makhelwane wasuka nje ku microphone sekufuna ukuthi sisale siminya ukuthi mane Nkosi yami ungabe kutawendekani yini ngilokuthi singena lo wethu wasesontweni nasekukhala keyboard manje ngiko lo lokurong mfundisi ngoba lona kufuna akuindwele mfundisi wami nawe emhlanganweni noma ngawuthethi indiza la wabuyela khona le mamelikeni labo ukhona uthi na ufika khona akutshele moya ongcwele ukuthi ungahlali la hamba uyohlala uva kumoya ngoba moya uyakhuluma akathuli kube netinto mfundisi letihlelwako usina ukuthi uyasukuma uyayakubude kuthi uyahamba exactly appointment now hawu Nkosi yami uye usukelwe ngumuntu mfundisi akhulume izinto leti uva ngathi ngawe uyamphendula ngathi ngenihleni kwenda uva ngathi ngawumphendula akubambe lo muntu athi ungabuka kancane khumbela ukuthi wasezulwini hayi wena unuthelwe basezulwini alubeke kahle lo lwimi lwakho mfundisi kunelverse lengilithandzako Genesis chapter 17 sengiyalikhosha manje lelinye but ngiyamthanda lo Genesis chapter 17 nguDeuteronomy chapter 3 kunama verse lapho wakhuluma kuNkulunkulu uthi anginikhethanga ngoba nisive lesikhulu Nkosi yami naningilesincane uthi yinye into nganithatha lapha kulo chapter 17 Genesis uthi uNkulunkulu kuMoses ngifuna usoke ngifuna ukubona luphawu lwami ku bantu abami ngeke bafunse sibantu abami noma singahlala kanye mfundisi kunakuduma but asifana
mine wena usesivumelwaneni naNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyengithi ngalethi nethi angitsingi nekweluswa. Yeah. Because lo melusi Ukhona umelusi. uJehova letinye tinto akuthini nokuthi ngize ngitshele ukuthi ngiyaphendula vela khulume nawe. Yeah. Athi basekhaya bakwendi lo. Yeah. Abangirepresent bamangale bakhanza ukhala umdzala. Yeah. Abantu bababo. uyakhalisana nje. Indvodza lenesile. Yeah, uyakhalisana. Lesasibiyele babe i-concern lenkulu ayisekho lesonto. Yeah. But ilithemba lisekho. Futhi ke la silahle khona mfundisi. Kunemithetho labuya nawo Moses inacetha ukukhuluma naNkulunkulu njengemholi. Yes. Now ufunza Deuteronomy lo chapter 6. Maybe ngingacala nje lapha ku verse 4. Ubuya nalomthetho ukuthi lalelani ke asengingasho ukuthi maIsrael ngithi maKristu ngithi maSwati. Ya ngisho nje ukuthi lalelani ke maKristu lalelani maIsrael simakathe uNkulunkulu wethu nguye yedwana lo musimakathe. Imithetho lelafika naye abanikeda. Yeah. Uthi thanza simakathe uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhlitiyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangawo onke emandla akho. Lemiyalo lenginika yona lamhla kufanele ibe setinhlitiwe netene. Uyeva uthi niya kuyinamathelise tingqondweni tebantu abenu besathi nikhulume ngayo nanihleti emakhaya noma nihamba endleleni noma nilala noma nivuka niyawibophela ibe timbawe tandleni tenu nasemabundini enu niyawibhala etinsikeni teminyango yetindlu tenu nasemasangweni enu. Uyibonile imoto yami ukuthi ibhaliwe la ngemva mfundisi? Ngibonile. Ya nayi ke lento lelahle lemiyalo leyaniketwa abantwana baNkulunkulu kuthiwa na ungena ekamelweni lebantu bakho funa uyikhanze lemiyalo futhi ikhulunywe lemiyalo lakhaya nangena ebandleni ungathi singete sagcina ku mission na vision statement kodwa kube khona nalemiyalo la na ungena nje labandleni ayitholakala lo umfundisi lo lokwende ukuthi umfundisi Ncongwane athorishe kalikhuni ebandleni ngilokuthi sisuke saqabanga ukuthi le nto kufuna iqale ebandleni kani lana uva lemiyalo kwathi wayiqala emakhaya ya ngoba libandla lakhiwa ama families ya manje ema families avutha nase asesondweni lemakhaya kude into lento akayikhulunywa lemiyalo bamela umfundisi Ncongwane ukuthi azayikhuluma lo ushumayele nje namhla mfundisi I'm telling you ukuthi bancane noma munye noma babili labayo discuss ekhaya hey mfundisi namhla ukhuluma ngane ndwase siyibukene siyishicilele nakulabantwana bethu kube kuya ngalama messages lesiwashumayele mfundisi naleti funziso lesitifundisile ngasinema giants ekukholweni but uzuboneke ukuthi vele sisenabo oncengencenge ngesumntwana ebani ngilokuthi sikhathi lesinenge nasikhuluma letinto letigcina la sontweni kuphela asina kwemakhaya mfundisi ngidawubekisa nganaku nakubo babukeli bekunena indzaba nokuvama ukuthi ngilokwabosindisiwe lokungilokwabosindisiwe to be honest kwaba khona isikhathi la khona ngangithukuthela but lo ngibusaba ngathukuthela lokuthi bathi lokhu sibabona ukuthi awufanani na bathi we misfit ivele nabo bayi misfit mina so ingabona la kusiwa ngilokwabosindisiwe ngize ngifake esandle ekhukhwini vele ngilokwasindisiwe ngilokwasindisiwe because babona angifanani na singahlala evenly sithenga etolo labathenga kude netimali labagcokako sitigcoke but asifanani nabo there is a mark in us lethe sibantwana basekhaya buka ukhuluma into lemqoka mfundisi lengicabanga ukuthi nelibandla lakho kube beyilibambe kahle ngabe ayikapanic ngalendlela elipanic ngayo ngoba ubuka libandla ngesikhathi seCovid utobona ukuthi vele lapha umsebenzi usemnene kufika iCovid ikhanza mfundisi serious nakamfundisi Ncongwane nakadlamini izifo sonke siyagodaba usinikele sosambulo uNkulunkulu but kwafika lokho
bangakhona ukumela bazalwane bekuthiwa udale wave liyathuka umuntu athi angiye esontweni bathi uhlangane naye eSpa hawu angakubona esontweni covid mfundi bamtshele ukuthi sesontweni ayikho eSpa uyakubona ukuthi kukhona lenkinga lekhona lesinayo lefuna uNkulunkulu asite ngoba kusho ukuthi asikafiki kukhona ngoba lo kwenda le generation lelenye bese kuthiwa I generation leya yayingamati uNkulunkulu yendiwa ngilokuthi yayibambelele kuNkulunkulu waJoshua kodwa yagcina yalile kumbamba phela lo uNkulunkulu waJoshua kube uNkulunkulu wabo manje nase afa Joshua basala ke kule nkinga le kude nyalo satayixuba Joshua was influential kule ndzaba yokwesaba uNkulunkulu wayibamba lento la inikedwa uNkulunkulu uthi la uyawuzindla ngayo ebusuku nemini wayenda lenkonzo abenga compromise mfundisi na ufika lapha ku chapter 24 udawumva nasakhuluma athi tikhatheleni mina nendlu yami uyamva ukuthi lento ayiqali nasanala abantu ku congregation iqala ekhaya mina nendlu yami sitamkhonda simakathi mfundisi ngiyathokoza babe ngalendlela oyibeka ngayo ihlobo tethu atati uthi sinzisi bathi nje simakholwa uve sebathi hawu ngoba phela bonke labakholwa kuba kwenda lokwena uhluke ngani abawuwathi ngiyembekise ngama kwami la ngikhulisa ngimaleka owemshingishini kwakunabo omkhulu wami bababili bonina dala babathathu nama ke ehlukanisa wabahambela wahlala nabo phansi wabachazela ngiyakhumbula bengila kubo 10 14 years kuphahla kwakhuluma nabo omkhulu nabo gogo bathi la Nkosi nabantu abayo ngeke kudla kwakhe akuhle la siyamnika ayokupheka ka wasehlukanisela kuthi abasangeni namhla sibangane tibi sibangisana nabo namhla siyafakala simebikwe libandla esitabe sigeze mandi bazalwane ngeke sibe khona siyogeze mandi ubusinzisiwe la but kuyas expose mfundisi kus expose ukuthi sishumayele kakhulu than teaching ngoba le nginga lekhona ithi le nshumayelo noma lokushumayela kuyami introduce avela umuntu ensinzisweni futhi kulesinye isikhathi azadivela ungathi soyingcenye yakho but lo kufike kumtindise is a teaching ngoba na Jesu nakhokha lo mlayeto akashongo ukuthi hambanini bashumayela wathi hambanini bafundise konke lenimtshele kona so lokufike kwakhe libandla leground uyakubona lethi inkolote kweduka lokho emacults lokukhona kugcwele ama teachings but isystem yabo is very strong yakufundisa exactly mfundisi libandla labosinzisiwe lishode ngeteaching kakhulu sifune ku-entertainer ku-please abantu ngoba nabo bayakuthanda lokushona phasi etulu kanti there is a time where you teach and le teaching lo muntu yamgrounda lansinzisweni yamgrounda lansinzisweni mkelwa mi solo sikulo hlelo la sisho khona lo kungiko ngob 7604 3065 la khona uthumela khona imessage mfundisi ake fanele babe sesiyigcizelele lenzaba ngiyithandile nayo lesibekile ukuthi as long as uphenduka kuNkulunkulu ngeke kulahle mfundisi ilahlwe ngithi futhi singabuyela exactly ngoba lokuphenduka mfundisi kucala kithi nathi thina lesishumayela laba uyathi ukuthi mfundisi usatayiphendula nje babe kunenzaba la ngiyikhumbula ngifuna kubekisa ngami nawe ngisinangishumayela mnelela ngishumayela khona ngishumayele ngisache kusilabazana bakubona ungisathane wena ungakholwa njengalomfundisi wami nangabe asekhaya uyathi nesonto labasindisiwe ngekaye because ungasuqala ungene bosathane la mfundisi dividing lo mtimba waKristu yathi mfundisi thina nawe sibe nenhlanje yebo mfundisi umtsala kunami kodwa ngicabanga ukuthi sibe nenhlanhla ngoba thina nawe nasisinziswako sibe nenhlanhla yekufellowship besingavinjwa kwaba nenceko idolo lebe tikuthanza lokuthi noma kuthiwa kubekwe lithende lapha tatibonela wena ngoba you have been taught ukuthi lapha na ke ungathi angisingcenye yabo lapha
ngoba sowubone lutho thite lese balivetile leli kukhafulako vele wena ngilokunye lokusiqinisile lokusende namhla sema bathi lokuthi sesinebafundisi nyalo labange bafune abantu ngeke sengikumeme nekukumema mfundisi ebandleni to minister ngoba ngivungaza ukuthi utathi na ufika it's either utawuthatha abantu bam kufana nalolu hlelo nje mfundisi ake sacoca nalaba why ulibaleke invite abafundi phela ngalesikhathi uyasebenzisa leso bathi asiso sami lana kwakho umtimba waKristu isonto ngilela ngisho mayela khona lana kwakho umtimba waKristu usebenzele lama gifts ngekwehlukana kwawo kunale ngide kona ngiyathi haleluya la utawufika ingcebo letakhuluma basibambi hey manje siyambonga uNkulunkulu ngale ngcebo la ilandzile bazalwane uNkulunkulu akasiteni asatini ngetulu kwalamasonto singumtimba ngilokunye ke mfundisi lokusenjendiswa ngisathane kuze singakhahleleleki kulesicingo lekufuna sikhahleleleke kiso ngilokunye ngoba ayikho le unity lokuba inhlitiyo yinye akukho libandlitolo like labumbana kuthiwa ngalesikhathi libumbene kwafika kusaba kulaba ngakholwa bathi hey besa wongadlalele base bayangeteka lokungeteka bangeteka for a good purpose abangeteki nje ukuthi ngifuna kuba ingcenye nje but bangeteka ukuthi batosebenta ngoba lento ibafikele ngekwesaba ukuthi hayi kufuna sajwe uNkulunkulu manje ke namhla ke akusekho lokho ngalokuthi silibele ukuthi ungayile ububhe kungamthathi mthathe ekungamthathi ukho umdlalo sasudlala vele sendaloko sebafundisi kani loku fellowship it's very important sike sabane neliclass labafundisi la eMbabane hey sike sababane kwaba nelesini lefundise kama hey yasidivide mfundi lebe singacabanga must divide indzaba ye divorce and remarriage hayi saqedule khasi kwaba mnyama kwishi namtsha mfundisi sikhona kwejanje silabo 7 8 9 10 sathi bophelele kunalesi kufunzile la nalesi benefitile kukho la we cannot sing ngoba sesing 3 asale siyeke siyatsinga kuma nedvana nasengirong ndawo correctwa ngiba ngoba phela mina ngihamba ngibheka le ndawo bekisa nje mfuthu uyayibona imoto inetibuko leti ngi3 sangesencele sangesekudla lesilange ekhaya kuleti buko leti kude nasinye lesibukele empilo tonke tibuke awutiboni wena la ngem but utawubonwa ngilaba lona sesiyesaba ku fellowship kanye kanye ngoba taze baphume emahlaza ami cha mfundisi uyathi kukhona emagama la yangidududa kukhona la Jesu ke wakhuluma lamanye amagama athi benicabanga ukuthi ngite kuletha kuthola ngilethe kwehlukana la ngilethe inkela I've brought judgment mfundisi asikuvumela ukuthi nanyalo la siyakhona sisetawuhamba indlela leti nje ukuva kahle asikuvumele lokho lena lo ikhulumako ye divorce and remarriage iyawusidivide size sifike kubabe thina labanye siyawikhahlela toti size siyofika kubabe asikhahleli thina siyikhanzela vini singayifavor nangabe kuthi sesiyayithola la evini manje sibathe siyayihlola la sikhathi uthi na Jesu wayikhahlela lenza manje sekufanele sina manje ngiyo ke lento lengisho ukuthi kulokunye siyengeke kakhulu ngeeducation le outside le doctrine that's the problem lesifike sahlangana nayo futhi ke ukukhumbula emfundisi ngithe mina kupossible ukuthi ube khona ube nalo leligama lokuba ngumfundisi by position not by function but those who are functioning kulama ministries lesijelwe ngawo la apostolic ngoba lokunye mfundisi lekufuna sikuthandazele lokuthi nasibafundisi namhla kunetindo letingithule lefuna tingesuki kithi ngoba mina nje nawe lo lokwenta siyiphathe imessage ye rapture ukuthi libandla litawuhamba masinyane sendiwa ukuthi siphethe the apostolic and the prophetic manje angithi uyakhumbula ukuthi libandla kuthiwa sakhelwe phezulu kwesisekelo sebapostoli nebaprofeti lokusho ukuthi na ungumfundisi refuse ukuthi ungayi kubabe ukuqelela ukuthi you must be apostolic you must be prophetic kuze lelibandla lakheke
na ungumfundisi ungabi ngumfundisi nje na ungumvangeli ungabi ngumva ngoba nasulufunza kahle ufunza wehla nawo lamavesi lithi bonke laba are for the equipping of the saints uyayibona ndolo lokusho ukuthi nemvangeli naye akasiye wekushumayela ehlathini kuphela nabuya lakete equip elibala manje sesine mentality ukuthi umvangeli ufika fata no it's not that nasingene embhalweni siyeva ukuthi umvangeli kufuna nala equip elibala ngeke bantu balanza ubashaya etoneni bese ubuya soluya bashaya you have to equip them ngiko ke sidinga kupossessa the apostolic and the prophetic nguva kahle mfundisi asengilokhu mekisela nje kulenza bayevangeli nami ngihle ngishana ngisethendele haleluya ngikhumbula that you are more of a teacher uyangithishela phela yeah ngiva lenye ingcebo iyashumela phendukani uyethuka phela mina ngangisuyethuka ngingababani teacher nidawufana esikungathi ingabe le verse olitha but mfundisi wabinto altar khona yeah ha ngethu ngabona ukuthi bhuba elabanengi labaphenduka lapho they are still standing today exactly uNkulunkulu wangifundzisa kuyinhlamba game yeah but kuye nakuphuma njengenkemba lokwenta kuphume njengenkemba ngilokuthi uhleli phansi wafunza umbhalo what is khwafa uthi vele lethi ngwababa nethi khona lambhalweni netinja ikhona lamba akabiti asenyameni ubita eme kumoya manje ke lokunye ngilokufuna sikuqaphele ke mfundisi ngoba asikopelani la ukuthi ngoba uthi 13 kwababa ne13 na sengiyawusho njalo nami wherever ku-anointwe lo exactly ngiko ke ngine right ukuthi asengikucele manje sowubuye lapha uthi uyikhumba le nto nginami ngiyibona nabathi yethu ngimengithini liyangena athi nakahamba ukuthi hayi niyakeleni khohlwana nayo siqala a new life ubhekeni exactly mfundisi exactly awafanishine lama ministries lesinikete wona singajajuliswa ngoba leliqiniso mfundisi lesingeke selibalekele nyalo sesiyaqomisana hey mfundisi wayibeka le sesiyaqomisana ngilokunye ke lokuhlaza elivangeli lokulinjena nje lihlaziswe ukuthi lokuthi hey ube loyal usenginayo isikhathi lesithe ngoba sengiplanta lapha sale ngimfaka khona ngilokunye lokubulela umsebenzi waNkulunkulu sibathathe baye kuma Bible schools bathi nababuya bese sicabanga ukuthi they qualify akusiko lokho mina mfundisi ngikubonile baba ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ukuthinze nangendaye my first degree ku theology kwakusinakuvala khona bengiya lapha kumtsimba eNtsabeni nganginento certificate ashumayele certificate asinzisi asimguqulo ningasiphatha bathi ngaphandle kwaNkulunkulu useless mfundisi kumbeni nendaba esoloni nimbonya nezama kufihla mina ngiready ngoba uNkulunkulu ungibidile into the ministry vele asivumelane nawe mfundisi ukuthi kunebantu noma bangalipossessa lethe ngibishop but akaqualify kuthiwa ngumpostoli akaqualify kuthiwa ngudokotela akaqualify yini ulahle ingubo ukhona ingubo thina sithithe lengubo lesima ngayo siyithola le asiyithola manje sonke sigijimela kwembathanyalo la emhlabeni but asikembathi laba sezulwini lo mhlaba lo udzinga labambathe le ngathi tshela kusengimbethe nakangekho uNkulunkulu useless exactly wadiwa ngimi mfundisi wami you have remained polite humble up to now yini lokho it's a sign ukuthi you are living a life of repentance one thing lesibulalako namhla bengikhuluma kona ukuthi hey bazalwane angimiswa ukuthi seningathi ngumfundisi walabandle ngimiswe ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu thina isathane lasishaya khona ngilokuthi sathi lothi ngumfundisi kufuna ngichubeke bathi ukuthi bazana ndawushumayela kanzi phela nangabe kubita ngibuye eceleni ngokuqala ngumntwana kaNkulunkulu before ngibe ngumfundisi lensinziso nami ngiexperience I cannot preach insinziso ngingakasinziswa mina mfundisi lento yokuthi sitawubona letindo lesitibona ko la kuma newspapers ngiko lo ngithi mina ngidakutshela ukuthi awuqualify
you like it or not awu qualify ngoba sine sesingakutshela kulamalanga nasishumayela ukuthi hayi lela kusilo lusondo manje nje kubhacile indumba le kusilo lusondo sendumbeni lapha ya ngoba sitakulandzela sitawukufa nalalwimini sibona hayi lapha sisenkingeni lapha yana le nto lena itawuhamba isihluphe ngekuhamba kwesikhathi nasithulile ngoba we are to rebuke. Mfundisi ngakubekisela babe ngiyambonga uNkulunkulu ngisinangibuka kunelihlelo lwemphathi cha mama people and places. Yes. Sekunetingceke ulahla tilanza nje kutokhulunywa leto indzaba leto. There was once a time la khona ngangumcelile uNkulunkulu. Yeah. Uthi Nkosi wahlukanisa nebubi. Hallelujah. Wamkhiphe ebungomeni. If kwakuyinto leyi benefit kuye nakithi ususele. Yeah. But nakungabe kwakungemandla akho Yeah. usikhomba lokufanele sikwende usikhomba nokungafanele sikwende nangabe umuntu aqhamuka kakhuluma ngabo ngamchallenge Yeah. sakukho evini lokho Yeah, ngimchallenge. asehlukanise kukholwa ngemi Yes. but akukho evini ngabese ke sengithatha la iBhayibheli liyakufakazela na Cha mfundisi lekithi nje maku wasifundisa lekithi umuntu angavazeli ithi yeah side 10 days Yeah. side 30 days Oh, hallelujah. wasibake nakafile ufile ayufile man asine kuyoqenzela emathulu Jesus. asine kuyokhuluma lapha eqeleni ngiyenzi nakumunya ebelele nasengikhona sengingaka then how can I ukuthi wena uyafana nathi mona mfundisi isikhathi sekubabe sishayile asithembise mfundisi evekini leli takwasikangeni kulenza Yeah. babe sekuvuka situkula lesisha lesingamade yebo mfundisi siphe babe inombolo yakho uvalelise ngivuma ka enkulunkulu evekini leli takho mfundisi asiphinde sibuke angivalelise kahle mfundisi ngiphindze ngithemba lo thina ngiphuma la ngidambona umphathi wethu lomkhulu babe mama ngoba uyayithinza lendzaba ukuthi uhlamema abafundisi uhlamema tinyanga babe mama hayi bafundisi siyalalela siyayibuka la kumabona kuthe but njena inombolo mfundisi ithi 7605 4485 phinze mfundisi 7605 4485 sikhombe babelala nihlanganyela ngakhona la sihlanganyela khona mfundisi ngilanga eForbes asengingasho enkaba lo muntu awusuka ahambe kakhulu vela ufike enkaba nawe wenza nje ngathi le Forbes yeah la Forbes nakuthiwa nje Forbes Reef ungake fiki lapha ePrimary le stage les before ufike ePrimary kuthiwa kaSgemane umuntu sangashana sa hawu nase ulapho kude uthatha nje lo mgwaqelo vela ushona enhla uyawufika khona mukeli wami ngephuma kwa inkosi sifinze sibonane evikini lelitako inombolo yami 7604 3065 7604 3065 ngalesithathu mbukeli siyahlangana eLutse nga 9 ekseni uNkulunkulu wemusa akubusise usale kahle amen.